بعدين بحسها هالبجارتن عندكن هالبجارتن دروجفا حكومتها سوريا يعني دروجفا شامي دايا اللي ندروجفا كردان دايا ندروجفا دروزيان وندجي دروجفا علويان دايا يعني نتني كرد علوي ودروزيجي هالوسط خود درباري هالبجارتن هذا ديار كرنا يعني اشكرت بيجن كهو اعترافه بهالبجارتنين كحكومتها سوريا تشبكه ناكن يعني اولدجي وي بروسين مثلا عندما انجمنا رابطه علویان لینا برکات جرودا وی اشکرد بیجه کل پاریز گهن پراوا سوری هالبجارتن هاتنه بویکوت کرن لگوری گوتن اوه لپراوا سوری يعني للساحل سوری بن پیکرن بردوام دکن و روش جبو انجام دانا هالبجارتن انجی نکن جاوه بريارا كوميتايا بلند يا هالبجارتنان لسوريا بأنجام دانا هالبجارتنان وبباشخستنا وان لهر سي باريزگهن حسكا رقا وسويداي كارفدانن بردوام جالين سياسي ين سوريا وروج آواي كردستان و لدوب خوتينا سروك تفجر آزادي يا كردستاني مصطفى جمعة هالوستا تفجر جهل بجارتنان جروداويرا أشكركر مخابن يعني هالبجارتنا بشتي دمكي نيزيك يا تشيبه ب جالي دسلاتا شامي يا دمكي اما امواد بيدن كو ناكا برجواندي جالي سوري بهمو بيكاتن خوا دعيني وقت دا برواجي دا خازن بيكاتن سوريا كو سوريا كينا نبندي تخواستن هم يعني برواجي وين كفتنا نبينا أحمد الشرع سروك دمكية سوري وسروك قصد مظلوم كوباني يعني تشتي دبه همو مخالفي تشتي قلي سوري دخازه بيكاتن هندري سوري دخازن بارتيان سياسي كدخازن درباره هالوسطا بيكهاتيا علوي دا انداما انجمنا گشتی یا رابطه علویان جدروا و نافخوا یا سوریه شتور مدیایی یا روداویرا آخوی. يوجد الآن دعوات إلى مقاطعة هذه نها بانگوازی جبو بایکوت کرنا وان هالبجارتنان هنا وكو هند بینن راش لهريما پراوه پر آلوزه. از باور ناکم که اولهیه که راستین هیج بو بجداربون علویان ده هالبجارتنان ده. زیده باری بن پیکرنن کول دجیوان هات نکرن. کم کجین کو هاتن کرن و شواتن کو نهال نافچهین علویان هنه. از باور ناکم کو بجداربونه که بهیس و اکتیف هبه دبه هنکس بجدار دبن. تورا مدیایی روداوه درباره هلوستاج هلبجارتنان ده پیوندی بچافکانیه که انجمنا نشتمانیا کرد لسوریه انا کسی کر و چافکانیه دا زانین گو او دخوازن هلوسته که هفبش ده چارچوه شانده کردی یاددان و ستاندنه ده جه هلبجارتنان بیداین. حسین عمر روداو